iteye ubwoba, ni inkuru ibabaje cyane yumvikanye mu karere ka Gisagara. Umugabo n'umugore we kuri ubu bamaze gufungwa, ndetse abantu benshi babatinye kubera yuko aba bantu bakoze ibintu bidakorwa. Ni nyuma yuko ari umukozi wabo aje kuburirwa irengero, ariko bikaza kumenyekana yuko yaba yarishwe n'aba ngaba uko ari babiri, barangiza bakamuta muri tuwarete yabo bagahita bayisiba. Iyi nkuru irababaje, biteye ubwoba n'agahinda. Byagenze gute? Ninde watanze amakuru kugira ngo haze kumenyekana yuko uyu muryango waje kwica umuntu ndetse ukamuta muri tuwarete? Ibi bikubiye muri aya makuru twaguteguriye. Nyaboneka uza kudutera inkunga uyu munsi, urebe munsi y'amakuru handi subscribe cyangwa sabone uza gukandaho, haraza kuza kazogera na kuga kandi uraza kubushimangiye kuzahorana natwe byiteka ryose. Mu karere ka Gisagara rero nkuko ntangiye mbikubwira, umugabo n'umugore we bamaze gutabwa muri yombi, barakekwaho kwica umuntu maze bakamuta mu musarane. Uyu musarane bagahita bawusiba. Ibi bintu birababaje ndetse biteye ubwoba. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Gisagara yamagaze gutangaza yuko yataye muri yombi umuryango w'umugore w'imyaka 35 ndetse n'umugabo w'imyaka 42, aho bakekwa yuko bishe cyangwa se bakekwaho urupfu rw'umusore wari uri mu kigero cy'imyaka 27 wabuze mu mwaka wa 2021. Nyuma hakaba harabonetse umurambo mu bwiherero bwaba bari barasibye, bigakekwa yuko bamwishe bakanza bakamuta muri tuwarete. Aya makuru arababaje ndetse abantu benshi barize, abandi bumiwe. Ni amakuru yamenyekanye kuri wa 26 Kanama 2025, no kuvuga ngo ni ahagana saa 3 z'amanywa z'ejo hashize. Ibi bikaba byarabereye mu mudugudu wa Kavumu, ni mu kagari ka Duwani ho mu murenge wa Kibirizi, ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Ubwo bufatanye rero cyangwa se habayeho ubufatanye hagati y'abaturage n'inzego z'ibanze, polisi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, baza guta muri yombi uwo mugore n'umugabo we nyuma yo gukekwaho urupfu rwari umukozi wabo bahimbaga Bicece, abandi bakamwita Nyinya, wari warabuze. Polisi ivuga yuko mu iperereza ry'ibanze ryakozwe bivugwa yuko ubwo hari mu kwezi kwa 11 umwaka wa 2021, uyu muryango wahaye akazi umuntu wo kubararirira aho bari barataze inzoga, maze bukeye ngo basanga yapfuye. Ntabwo byigeze bisobanuka ibyerekeye urupfu rw'uyu mugabo, ahubwo abangaba icyo bakoze ngo aho kugira batange amakuru ku nzego z'ubuyobozi, ahubwo umurambo wa nyakwigendera bawutaye mu bwiherero bahita babusiba. Ariko abashinjwa bo ntibemera yuko aribo bamwishe, nubwo batigeze banasobanura irengero rye nyuma yuko abuze. Polisi ikomeza ivuga yuko ubwo abaturage batangaga amakuru bacukuye ubwiherero bwabo, koko basangamo ibice by'umubiri w'umuntu, ariko baza gusanga byarangiritse. Aya makuru yatumye abaturage batandukanye bahahamuka, abandi bavuga yuko ari ishyano ryacitse umurizo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo Kamanzi Hasani yabwiye itangazamakuru ko uyu mugabo n'umugore we bombi bahise batabwa muri yombi kugira ngo bajye gusobanura iby'uyu muntu wasanzwe mu musarane wabo. Yagize ati, umurambo wa nyakwigendera wabonetse warangiritse kubera yuko yapfuye mu mwaka wa 2021. Ubu ngubu rero hagiyeho itsinda ryo gushaka amakuru yo kumenya aho akomoka, kubera yuko amakuru avuga yuko yari uwo muri Huye mu murenge wa Ruhashya, kugira ngo umuryango we wemeze niba warabuze umuntu, ndetse n'iperereza ryatangiye ngo hamenyekane ukuri kuzuye ku rupfu rw'uyu nyakwigendera. CIP Kamanzi yakomeje agaya bikomeye cyane abakishora mu bikorwa bibi nk'ibi byo guhishira impfu z'abantu, avuga yuko ari ibintu bigayitse cyane ndetse bishinyagurira ikiremwa muntu. Yatangaje agira ati, nk'aba nubwo baba batarabigizemo uruhare, bagombaga kuba baratanze amakuru ku gihe uko byagenda kose. Gufata icyemezo nk'icyo kigayitse cyo gufata umuntu utari uwabo batanazi hanyuma bakajya kumujugunya mu bwiherero, mu bwicanyi burimo no gushinyagura n'ubugome bukomeye cyane. Kugeza ubu abakekwaho iki gikorwa bafungiye kuri polisi sitasiyo ya Ndora, ni mu karere ka Gisagara. Ni mu gihe kandi iperereza ryo rikomeje kugira ngo hamenyekane ukuri mpamo ku cyaba cyarahitanye uyu mugabo. Ariko abaturage benshi batuye mu karere ka Gisagara barize, abandi bahogoye, bavuga yuko aya ari amarorerwa adasanzwe, bakavuga yuko mu by'ukuri umutima nk'uyu utakabaye ukibaho, ngo kuko ibi bintu niba koko abantu bagitekereza gukora ibintu nk'ibi, imitima ya kinyamaswa iracyari mu bantu. Ngaya makuru rero ahari
nyaboneka niba ari ubwa mbere dusuye uze kudutera inkunga urebe munsi y'amakuru handitse subscribe cyangwa se abone ukandeho hari buza kazogera nakuga kandi uraza kurushimangiye ko byiteka ryose uzahorana natwe ndetse uraza kubemesha kuzahora uri nimero ya mbere mukuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahema gutegwa no kugezaho umunsi ku munsi muba amahoro turabakunda kandi tubifuriza ibyiza byose Imana itanga.